dia, hermana. Good morning, brethren. Dios bendicionamos ricamente. God bless you richly. Ahorita dia novo. Today is a new day. E a Bíblia tabi sa ture dia novo nang etabingo kos novo pa nós. And the Bible says that every new day He will bring something new. E passou no saco eta nos tata. And because we know that He is our Father. E eno tabata eno ak escatimanina matas laga su yumuri ne cruz pa nós. And He didn't doubt to give His Son to die for us at the cross. Elo no saco elo no escatima nada pa nós. And we know that He will not think twice to do something for us. Dus awemeinta, Thus this morning, mi ke pedimos si bota ki dena nga wora ki i abu tambe ko tawag nos online. I want to ask you, if you're here today and you are online, Mi ke pedibo abribo coração. I want to ask you to open your heart. Abribo coração. Open your heart. Busca di botata awemeinta. Seek to find your Father this morning. Pedie awemeinta. Ask Him this morning. Pa sobra ko turcos et impabo. Because everything He has in store for you. Bible tabisa tata di mundo mesco suyu pedie algo eta vai do nenhum outro cos? No. The Bible says a worldly parent that a child asks him for something, will he not give him to him? Imaginavo nos tata den cielo. Imagine our Father in heaven. Awo claro, I know nos tinco pedi conforme su voluntad. we have to ask according to His will. Paso tinha plan pa nos tur. Because He has a plan for everybody. Que men awemeinta This morning, abre o coração e pedir conforme sua that's vontade. why I ask you to open your heart and ask Him conform His will. Tá gozoso. Be joyful. Bota em casa de Deus. You are in the house of Está the Lord. presente. He is here. Espírito Santo está presente. The Spirit of the Lord E is Tata here. e eu e Espírito Santo The está Father, the presente. Son, and the Holy Spirit Está is presente here. de você bota suyo He's present in you as you are a child, e está presente aqui dentro nós. and He is present here with us. Já ela manda su ángel para preparar caminho para nós caba. Yeah, He already sent His angels to prepare the way for us. A menta me tá pedindo. This morning, I ask you, Alababo Deus com turbo força. praise the Lord with all your Alababo strength, Deus com tudo que botim. with everything you have. Vem na sua casa com gozo, com alegria. Come to His house with joy and glad. Be glad. Entreguei turcos. Give Him everything. Entreguei bo carga nang. Give Him everything. Every Give him all burden, your burdens. all your burdens. Para ela bisa tirar bo carga nang riba mi. Because He said, give me all your burdens E tuma mi yugo ko talihe. and take my yoke that is light. Ave menta bantu masu yugo. This morning, let we take His Ban tira yoke. carga. Let we throw our troubles. Ban lagewa ko nos ta contento com nos ta dentro sua casa. Let Him see that we are glad to be in His house. Rumami que bisabo ko ting hope país ko na no po bing adorar ng Dios. Brethren, remember there is some Countries that cannot openly praise the Lord. E abuyami por. And you and I, we can do Te this. ainda nos por. Till now we can do this. Das bangas e ave menta com gozo grande. So let we do this morning with a great joy. Dune turlo que boting. Give Him everything you have. Tata, Father, de nombre de in the Jesus. name of Jesus, Ave menta, Senhor, this morning, Lord, nos que alababo e we glorificabo. want to praise You and give You Oh Senhor, glory. nos que donabo tur honor e tur Oh glória. Lord, we want to give You all the honor, all the glory. Pastor, não tem que tá merecedor de essa maneira boa, Because there Senhor. is no one that deserves this than You. Ave menta, This morning, me tá comandar minha alma para alababo. I command my soul to praise Me You. tá comandar minha alma, I Senhor, para command my honrabo. soul to honor You, Para entregar turcos na bo. to give You Nós está everything. entregado turcos, Senhor. Give You everything. Ata nós aqui, Tata. Here we are, Lord. Nós sabim para adorabo. We came here to Nós sabim praise para You. buscar dibo, Senhor. We came here to seek Your face. E Tata nós sa, Senhor. And Father, we know Como bom Deus. that You are a good God, Boto bom a Tata. good Father. Não tem maneira boa. There's no one like You. Me que bisabo e me inta como te estimabo, I Senhor. want to tell You this morning that I love You, Lord. Me te estimabo com tur mi I coração. love You with all my heart, Senhor, Father.
Mi que entregabo mi carga nang. I want to give you all my, Pero mi que entregabo tudo lo que mi ting tambe. but I want to give you everything. E mi I que have entregabo also. tudo lo que mi tá. I want to give you everything I am. Paso danki na bo o mi Dios. Because it is because of you, Pa Lord, salvami di hopi ko, that Señor. I'm saved of everything. Pese ya we me tata. That's why, Me tabi Father, sabo atami aqui. I tell you, Hasi here bo I am. voluntad, Señor. Do your will, Lord. Dengue casa kinang, Señor. In this house, Hasi bo voluntad, do Señor. your will. Dengue predicashi, mi Dios. In the preaching, Hasi bo voluntad, do your Señor. will, Lord. Dengue alabanza y adoración, Señor. In the praise and Hasi worship, bo voluntad, do Señor. your will, Lord. Move com cubo que, Señor. However you find Awe me inta nós não para de boca good, minda, Lord. Señor. This morning we will not stand in Com your nada, way Señor. with anything. Nós não laga nada stroba nós awe me We inta. won't let anything disturb us Pa this halsabo morning e adorabo. to praise you, Pa alababo to give you e glorificabo. praise and honor. Nós está repreender tur plan de inimigo. We rebuke the plan of the enemy Pa stroba e bem horta e that palavra want to awe. disturb and Di, take away the word di turco tá aqui dentro presente from everyone that's here e di turco tá online. and everyone that's online. Nós está agradecidos, Senhor. We give you thanks, Que Father. nós está repreender inimigo, nós está mandando a foda em nome de That we Jesus. rebuke the devil and we put him out in the name of Jesus. Com o poder que abo tá autorizando In nós. the power that you give us Tem authority. bom nome, Senhor. In your name. Tem Lord. bom nome, Senhor. In your name. Tur espírito de pitão e supor. Every spirit of python and Turco também stroba também a foda em nome de Jesus. everything that will to disturb, Nós está declarar tur cansancio every heaviness também a foda em nome de will go Jesus. out in the name of Ninguém Jesus. ainda lo guarda stroba para receber de boa No emenda. one will be disturbed to receive from you, Lord. Nós temos danki We give you thank you, para Lord, turcos for everything que botim para nós awe. that you have for us in Danke store, pa milagre nang. Lord. Thank you for your miracle De sanação, of healing, de liberação, of deliverance, de salvação. of salvation. Danke pa bo prodigio nang Senhor. Thank you for your miracles. Danke Senhor, me te agradecido pa bo candela que bo lo manda awe pa Thank kima you, Lord. We turcos. give you thanks for the fire that you will bring this morning. Danke pa poder Senhor. The power, E glória Senhor. glory, E vida em abundância. life and life in abundance. E unção que te quebra tur yugo. And Anointing. anointing that will break every yoke Em nome de in the Jesus. name of Jesus. Nós está declarar awe. We declare this Com morning nada que Deus plania para GSCC haya we meinta, that anything that the Lord has planned for GSCC to receive this morning lo no por guardo horta. will not be taken away. E nós está receber lo que está de nós. And we will receive what is for us. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém Amen. e amém. Amen. Me que tem de vos obis amém. Atendemos o bis amen. I want Glória a to Deus. hear you say amen. Guarda que amém tá para estar recebendo, ah? Remember that amen means that you are receiving. Se bom quer receber, me se tá receber If you turcos. don't want to receive it, I will receive it all. Me tabay ko ni. I will take it. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Deus bendicionado. Hallelujah. God bless you Thank this you. morning. Good morning, brethren. God is good. Hallelujah. How many of you know that we serve a great God? Amém. Amém. A mighty God. A powerful God. Sta servindo un buon Dio, The King of glory. il Re di Reina. King of glory Re di and gloria. authority. Amém. Autorità. And his name is Yahweh. Il suo nome è Yahweh. Aleluia. This morning, one more time, E ainda aqui una vez más, we are here to celebrate lo stai para celebrar. his eternal. ¿Cómo te dice en Everlasting Father, eternal Reign. King. Kingdom. King and- His eternal kingdom. Su reino His está para kingdom is at hand. Su reino está para Está Está cerca. Você pode tocar com ele. Amen. You're able And to there touch is it. nothing to compare Não tem nada to para it. comparar. Amen.
Amen. Hallelujah. Just this morning, let we praise the Lord. Ave Maria, bang alaba, Señor. Come on. Gloria a Dios. Nos Dios está vivo y no zambe. Van a la bebeinta. Oh, come sing with us. Oh, together. Oh, La que entiende el grito de su ejército, Shonan. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh, reino se levantará, mas sobre todo Dios está. A la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh puertas, ábranse, hagan paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh.
Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. You're mighty, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, because you are here. Hallelujah. Want to read the Psalm of today? And I would like you to reply with me. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Amen? Eta bisa. Do agradecimento na Senhor. Pa sobra eta bom. Pa sobra su misericórdia. Aleluia. Do agradecimento na Deus de Deus não. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Do agradecimento na Senhor de Senhor não. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na único que tá hasi gran maravilha não. Pa sobra na sunco atrahe cielo não com sabedoria. Pa sobra na sunco extende terra ribe awa não. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na sunco atrahe luz não grande. Pa sobra su misericórdia. Solo para governar em dia. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Luna e estrela para governar a noite. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na sunco amata e primogênito de Egipto. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. E a saca Israel for de memei de nan. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Com mão forte e com braça extendi. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na sunco a partir la mão corana dos. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. E a Israel passa memei de je. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. E ela derrota Faraó e seu exército de la Macorá. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na sunco a guia su pueblo dor de deserto. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Na sunco a derrota gran reina. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. E a mata reina poderoso. Pa sobra su misericórdia tá para sempre. Sehon, rei de Amoreu, pa sobra su misericórdia tá para sempre. E Gog, rei de Basan, pa sobra su misericórdia tá para sempre. E na terra ela duna como uma herência, pa sobra su misericórdia tá para sempre. Como uma herência na su servidor Israel, pa sobra su misericórdia tá para sempre. Quem de acorda riba nos de nos humilhação, pa sobra su misericórdia tá para sempre. E a resgatar-nos for de nos adversário não, pa sobra su misericórdia tá para sempre. Quem de taduna caminda na tur carne, cominda na tur carne, pa sobra su misericórdia tá para sempre. Do agradecimento na Deus de cielo, pa sobra su misericórdia tá para sempre. Aleluia. Danke, Senhor. Danke, Senhor, por sobre a misericórdia tá para sempre. Aleluia, bom nome tá precioso, Senhor. Danke, Senhor. Nos que canta glória na bom nome, Senhor. Kuta inigualável, incomparável, Senhor. Sob bisa nos llama na bom nome, Senhor. Botei nam pa escucha-nos, amém? Aweden kiko seja que bota passando. Saco bopo llama na su nome. Su nome está bonita. Su nome está maravilhoso. Su nome está poderoso. Aleluia. Glória. Alça vos mão ao Senhor. Prepara o coração. Lift up your hands to the Lord and prepare your hearts. Para dar-lhe a melhor adoração. So you can give Him your best praise, your best worship. Aleluia.
para sua merecer. Amém? Because he deserves it. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, how sweet your name, Lord. Oh, we love your name. How good you are. So faithful name, Lord. Hallelujah. That could not hold you, the veiled door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. There is no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we speak your name. Oh, Lord. As you said in Philippians 2:9-11. Can I read it for a moment? Let me see if I can read it for you. 2:9-11 says, I have it in Papiamento, but I will read it. Pesei tambe Dios ahalsete na ehaltura nang, yadune nomber kutariba tur nomber, kupa en nomber di Jesus, turu dia mester dobla, dies nang kuta den cielo, i ribatera, i bauditera, i kutur lenga mester confessar que Jesucristo ta Senhor, pa e gloria di Dios Tata. This verse declares the name of Jesus over various aspects of our life. And this includes fear, anxiety, struggles, highlighting the belief in His power to bring healing and peace. Can we speak the name of Jesus this morning? Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
one more time. Say, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Oh, so Jesus from the mountain, Jesus in the street, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Come, Holy Spirit, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. We break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Come on, speak his name this morning. I speak Jesus. I speak Jesus. I shout his name. Shout Jesus for my family. I shout Jesus for my children. I speak Jesus for my marriage. I speak Jesus for my ministry. I speak Jesus for Aruba. I'll speak your holy name, Jesus. Abosota digno para recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración, vosotros digno para mi trece sacrificio na mi rey resucitar. Via más. Dice, a vosotras
para recibir mi alabanza, digno, para recibir mi adoración, mas está digno, para mi triste sacrificio na mi rey, el rey resucitar, vos está digno. Mota digno para recibir honor, mota digno para recibir gloria. Vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios, vos sos tan digno. Bota digno para recibir honor. Bota digno para recibir gloria. Vini Señor, vini Dios, vini Señor, vini Dios, vini Señor, Vini Señor, vini mi Dios, vini Dios, vini Señor. vini Dios, vos sos tan digno. Thank you, Jesus. You alone Thank you, are Jesus. worthy, A vos sos tan digno, worthy to receive the honor, digno para recibir the honra glory, e gloria and surely our worship. e seguramente nos adoración. We are happy, Lord. Nos está contento, We are Señor. satisfied Nos está satisfecho that we are your children. que nos estaba una, We were lost nos estaba and we had no hope. y nos não estava tem But esperança. today we can say, Pero agora nos we dizer are your que children nós estava una and we have hope. e nós tem A esperança. hope like an anchor to our Uma souls. esperança ancrada na nossa alma. We rejoice, Lord. Nós está regocijado. Even in the Senhor. midst of storms, we rejoice Hasta in no you. meio de prueba, nós está regocijado. For we know that we are more than conquerors. Passou no saco, nós está mais que o vencedor. For we know that in you we can do all things. E no saco de bônus por raci turcos. With your strength, Com boa força. it's no longer our own strength. E não está mais nós mesmos. You are the one fighting our battles for us. A bote sungo está brigando de batalha para nós. All we have to do is Por lo que nós temos que live a life that pleases you. Viva vida que te A agrada. life of praise and a life of worship. Vida de alabança e adoração. Father, as we come together this morning, Tata, menino, nós está bem as we agree with each other in your name, Quando nós está de acordo de bom nome. we ask you to manifest your presence in this Nós place. está pedindo para manifestar a presença dentro da casa. And in the authority of E Christ, tem a autoridade de we Cristo. push away everything that the enemy has planned to destroy this vision. Nós está puxando turcos que o inimigo apurva para destruir a visão aqui. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. nothing formed against us shall prosper. Nada formar contra de nós lo prosperar. And we thank you for that, E Lord. nós está dando tanque And with your word, we are keeping moving forward. E cuba palavra nós está sigue, puxa, vai dilante. Because we are not here to please ourselves nor people, but we are here to please you and you alone. Paso nós não está aqui não para agradar nos mes of gente, pero nós tem para agradar abo e abo só. All we need is like the centurion, your word.
Lo que nos mester, temos com o centurião, tá boa palavra. Your word is enough for us. Boa palavra tá mais que o suficiente. For we know that when you speak, Paso nos agora boa papia. everything aligns under your word. Tur costa alinhar boa de boa palavra. And we thank you for that, Lord. Nós tá dando danke. We have your word in our Nós hearts. temos palavra de nosso The word is Jesus E a Christ. palavra da Cristo. It is Him. Eta And we have Him on the inside. Nós tine para Through Him and by Him, we are new creatures. através de J, dor de J, nossa criatura na We are now born again Nossa Christians. criatura na nasci. And we are moving forward E nós estamos movendo vai dilante. in your purpose for our Tem lives. bom propósito para In the vida. powerful name of Tem Jesus. nome poderoso. That is why you are worthy. Tá pensei, bota digno. And that is why we present ourselves in your presence. Tá pensei, nós tá vindo dilante de boa presença. And we direct everything that we have on the inside to you. E nós tá dirigindo o que nos timpa dentro de nós nabos. And we do that as your body. E nós tá assim como curpa. Yes, Curpa. because we are your body. Mas nós tá boa We are curpa. part of the body of Nós Christ. tá parte da curpa de Cristo. And we thank you for that. E nós tá dando In Jesus' mighty name. De nome Come on, give God a big applause this morning. Senhor, aplauso grande ao Emainta. Glory to God. Glória a Deus. Let's go to somebody and greet them in the name of E Jesus. comendê em nome de Jesus. Amen, amen. Let's do that Smile. quickly. Smile with them, give them a hand, a hug, a verse, something. Do na não smile, abraço, versículo, Algo. algo, yes. Jesus' name. We greet those that are online with Nós us. saludamos nang kuta em linha conosco. Maybe you are recovering from a cold or something, Quizás você recuperando de gripe ou algo assim. or maybe you are sick. Quizás você It malo. doesn't matter Não te importa. as long as you can follow us. Com tal que você seguir-nos. In Jesus' Em name. nome de Jesus. It is good to be back home. É tá bom para estar back em casa do Of Senhor. course, it's always good to be here. Claro que tá bom para sempre estar aqui. Amen. Amen. Amém. God is good. Deus tá bom. You read what they? Yes, sir. Do we have a word of God this morning? Nós temos palavra do Senhor ao Emainta. Can you release it, Sister Miranda? Can you release it? la makaya rondo robosiki la makanda basai hita la bakorianda la basaya ora rabasiko lo bosaya orianta la bakiondo lo bosiki la basaya hita la bakondo bosiki la basaya oh masai kiele le bekanda orianda la basiko lo bosaya hita la bakiende la bakoro bosaya rondo robosiki la makaya ora rababasoko robosi hita la makiende la bakoro bosaya hita la bakanda rondo robosika ramasaya hita la bakiele le bekende ora rabasi rondo robosi ala makanda ora rabasiki ala masaya. Thus say the Spirit of the Lord this morning. Assim o Espírito de Deus está bisawementa. Behold, Mira, ata, behold, I am the Lord thy mita God. Senhor bo Deus. I am the God of Abraham, Isaac, Mita and Deus de Jacob. Abraham, Isaac e Jacob. I am a God of a covenant. Mita Deus de pacto. You are my people, Vos sonanta mi pueblo. and I am your God. E mita vos What the Deus. Lord is saying this morning. Pero Senhor está Why bisawementa. you so downhearted today? Why you so downhearted today? De como santa sina, vos tan coração tá sina tristo The Lord is awe. saying this morning. Senhor está bisawementa. What shall separate you from the love of Christ? Kiko po separado de amor de Cristo. Trials, Lo tribulação, temptation, persecution, persecução. assault, nakedness, Ora ko nang asaltabo, nay, sunuhate, nay, in all these things,
No? more than a conqueror. Dentura sa aqui bota mais que o vencedor. Say to you this morning, Pensei, Senhor, tabi sabo meinta? unto you, my people, Na bo mi pueblo. heaven and earth shall pass away, Shelo e terra lo passa by. my word shall prevail. Pero mi palavra lo prevalecer. Behold, I have built my house, Mira, mi a construir mi and casa. the gates of Hades Anto e porta nan infierno, shall not prevail against. lo no prevalece contra God DJ. is saying this morning, Senhor, tabi sabo meinta? taking you on the other side. Mi ahiba boso ne outro banda. I am the Lord thy God. Mita, Senhor, boso Dios. Mita primitivo. I will make a way Ku ami lo hasi un where caminda. there seems to be no way. Caminda ta parse ku no tin caminda. So fearful. Di kong botin tanto medo. Behold, Ata, mira. I'm saying to you this morning, you are my people. Senhor, tabi sabo meinta boso ta mi pueblo e ami ta boso Dios. As I was with Moses, Mescos comitaba ta ku as I Moisés. was with Aaron, Mescos comitaba ta ku Aaron. I was with Joshua, Mescos comitaba ta ku I Josué. was with Caleb. Mescos comitaba ta ku Caleb. You are my people. Boso nanta mi pueblo. Mira. Behold, Ata, wak, mira. is there anything Tin calquecos. too hard for Kuta God? mucho duro pa Dios por asipabo. Those of you that are here today, Bostan ko taki den awe. you didn't choose to be here. Bostan no akis pa taki den. I see your hearts. Mawak bostan corazón. I know your cries. Mi conoce bostan llanto. I see your pain. Mi sabo stan But I dolor. want you to know that the Lord is saying to you today, Pero mi kepa bosaku, Señor, tabi sabo awe meita. remove every reproach. Mi akita tu I reproche. have removed every reproach. Mi akita tu reproche. I am the Lord thy God. Amita, Señor, bo Dios. Lay this foundation. Mi apone e fundeshi kinan. And what God bless, Y lo que Dios ha bendicionado. no man can curse. Ningún gente por vai contra saki. Ni maldicionar. Mita papia ku iglesia awe. To the church today, Mita papia que iglesia awe. unto you, Nabosdan. unto you, Nabosdan. unto you, Nabosdan. that fear my name, Kuting temor di mi nombre. shall do great Bolos lobos costan grande y poderoso. Take off your eyes from men. Kita boso vista feriba gente. Look unto Jesus, Wak arriba Cristo Jesús. Wak arriba Jesús. the author and the finisher Eta é autor e es un culo termina of faith. bofe. É obra de bofe. My people, Bostanta mi pueblo I am your God. e amita bostan Dios. Didn't I tell you? Mi no avisa boso? I will. Amilo. I will. Amilo. I will. Amilo. Never, Nunca. never Nunca forget you. lo mi lubidabo. Why? Dikong You're my people. paso bostanta mi pueblo. I see in your heart. E mi tawag bostan corazón. I've heard your cries. Mas escucha bostan llanto. What I say to you today, Ora lo que mi tabisabo awe. children Mi yunang of the great I am. di e gran mita. If you love me, children, Si vos estima mi keep yunang. my commandments. Guarda mi mandamento Walk nang. in my statutes. Kana den mi statuto nang. Be bold. Sea Be franco. brave. Sea brave, como te bisa? Valente. I am Amita. your father. Botata. I'm holding Mita. your hands, Mita tiene bostang mang. and my righteous hand Y mi man justo is upholding you. ta wantabo arriba. Look unto me, Ta children, cargabo. Wak riba mi yunang. No bira na rechts not to the left. ni na links. Look up, Sino wak arriba. because your redemption Paso bo redención draweth nigh. ta cerca. Keep your eyes Mantenebo vista. on me, said the Lord, Riba mi Señor tabisa. Jesús author es autor and the finisher. y es un culo termina bofe. My son, Mi hijo hombre, my son, mi hijo hombre, don't be afraid no tiene miedo of their faces. dinang cara nang. When you was in your mother's womb, Ora botao ta dembo mama subarika, I call you by your name. mayamabo na bo number. I told you already, I mabisabo ka ba? you are mine. Bota di mi, I have placed you mi apo nebo, in this house dengue casa aqui. as a watchman Manera un watchman, for the souls. pa e alma nang. So I urge you, son, Vigilante pa e alma nang. don't be afraid. Dos mita urgibo mi hombre, no tiene miedo, Take courage. toma coraje Launch out into the deep, y tira bo mes de lo profundo. because I will take you Paso ami lo hibabo, higher, más arriba, higher, más arriba, higher. más arriba. But you must wait. Pero botingo guarda, And my direction, riba mi dirección. I am your father.
Paso amita botata. I'm leading you all Mita guia boso. the right way. Den e forma e camina correcto. Don't trust No confia. on your own strength. Riba bo propria forza. Son, Mio ambar. in all your ways, Den turbo caminarán. just acknowledge me. Reconocemi. I will continue E ami lo sigi. to direct your path. Dirigibo paso nan. I love you, children. Mita stima boso mi You're yunan. my people. Bastante mi pueblo. I am your God. E amita boso Dios. Fear not. No tiene miedo. Have faith in God. Ten fe en Dios. Faith in God. Fe en Dios. Trust in God. Confia en Dios. All your heart. Cu turbo está en All corazón. your mind. Cu turbo está en fuerza. All your soul. Y cu turbo está en alma. Children, Mi yunan. lean not on your own understanding. No estoy en riba bosta mes comprendimento. All your ways. Den turbo bo forma nan bo caminda nan. Just acknowledge me. Gis reconocemi. I will show you Amita sigurabo. what to do. Ami lo mostrabo kiko pahasi. Don't be afraid. No tiene miedo. I am with you. Mita kubo. I'm your father. Mita botata. I love you, children. Mita stima boso mi yunan. Trust in me. Descansada en mí. Be not afraid. No tiene miedo. I am Amita. the great I am. E gran mitad. Besides me, Van después de mí. say the Lord, Señor Tabisa. there is no other God. No tiene un otro Dios. Trust in Jesus. Confiad en He Jesús. is the author, Esta es comenzador, es autor finisher y es un que lo termina of your faith. por fe. Children of Zion, Y una decisión, rest in me. descansar en mí Be not afraid. y no tiene miedo. I'm with you, Sidon. Mita cubo, Señor I'm Tabisa. going with you. Y mita bai cubo. Rest, Descansar, rest, descansar, rest. descansar. I love you, my Mita estima boso mi pueblo. I'm with you, Sidon. Y mita cuboso, Señor Tabisa. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. Danke Jesús por palabra. Aleluya. Praise the Lord. Gloria Praise a the Lord. Dios. God is good. Dios está bon. Amen. Amen. Amén y amén. Let's continue because time is going on. Van seguir, pasó tempo ta corre. And before you know, it's 12 o'clock. Y prometo porque pensa ta dia dosor. Yes. But we thank God for everything. Pero Amen. nosotros no Dios danke para turcos. Ok. Si usted necesita traducción en español, no entiende ni el papiamento ni el inglés, tenemos aparatos de traducción. Nuestra hermana Yuri Beth ya está traduciendo. Levante su mano, cualquier cosa. Y Están con la Esther. vamos a atender. Right. Very good. So let's pray for those that are celebrating the birthday in November. Van ora pestan ko ta hasi aya de November. Last month it was January, and here we are today, November already. My Luna God. pasada ta January, ya no está de November ka ba. Time is flying. É tempo ta bula. Amen. Any Amen. November child in this place? Tem yunan de November de casa aqui. Sally. Santo. Eso. Can you stand up? Stand up with us, please. Please, Come on. Gislan, ta para We caminho want to botar. bless you. Paso nos que bendicionar boso. Eric. Nos que bendicionar boso com oração. Stretch your arms over to them. Estrechamos ta mang nang And let's nana. thank God for their lives. Ibando na Dios danke pa ng vida. Father, we thank you Tata nos chamamos danke. for everyone that you Pa gave birth. cada que in November. permitir nascer de It was luna de your good novembro. purpose. Estava tá bom Their propósito. lives is not a mistake. Na vida não tu error. They are here Nanta kinang. because you wanted them to be Paso here. abo ta que palante. So we celebrate with them. Pensei nos tá celebrar And we com bless them, Lord. E nos tá bendicionando. Continue to increase them in health, Seguir crescendo em in saúde, wisdom, em sabedoria, in favor with God and de with favor com people, Deus e com gente. and also in spiritual E também stature. de estatura In espiritual. Jesus' mighty Em name, nome poderoso de Jesus. keep them, Lord, Guarda-nos, and Senhor. continue showing them the way. E seguir mostrando In em Jesus' caminho mighty em nome name. de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Glory to God. Glória a Deus. Okay. Pa bien já o que acaba. Yes, before I move on, I want to thank the worship team for giving these kids the space to grow in their talent and in their relationship with the Lord. Prometo me que siga dilante, me que duna e worship team danke pa ayude mucho nang aqui duna nang e oportunidad pa nang por crece den lo que Dios aduna nang como nang don nang den Tomorrow Señor. we E are no sirve, longer, Señor. when we are no longer here, they need to take over. Ora que nós não tem mais, dan tenho toma over. But they cannot take over at that moment. We need to, prepare them ahead of time. Pero na no po toma over e ora ei, nós tenho começar a preparar nang jawo. So I thank God for your lives. Deus me duna Deus danke pa vossa vida. Amen.
Danke, Damos smile, no? pagka-obediente. Dalo smile. Hello. Okay. Glory to God. Very Glória a good. Deus. Muito bom. Okay, so we are back home. Deus nos está back na casa. It's been a lot of traveling lately, Hope viajamento último. but as we go, we will see the hand of God move. Pero según que nos vai wake mang de Deus I move. went for work, and the conference that I went for was very good. It went Mabay pa successful. trabaho e a conferência estava bom, hope exitoso. The meetings that we had were all very good. E reunião ang konos tatatin estava bom. And of course, we preached at our home church. E também in nos Trinidad, right? predicana nos casa na Trinidad. So thank you for that applause for Danke Jesus. pe aplauso aí para Jesus Cristo. Yes, Pastora, she was able to minister to a group of women that needed a word of God at that time. Pastora estava a compartilhar a palavra com grupo de mulher que está a palavra no And momento it went aí. really good. E ela vai hope bom. Okay, and of course, what you see there is just part of the 2 services that I had to minister last E week. lo que você estava aqui não, é do serviço não como ministrar não. The picture doesn't look as if it's very big, but when you are there, you will notice that that is a pretty big church. E portrait não tá mostra maneira da parte grande, pero ora botei não essa é altar call sim. Ora botei não vou pôr para que That esse is tope an grande. altar call, by the way. Sim, esse é um altar call. You still have the back of the church, the balcony, Ainda the botei para sides. trás, botei balcão na banda para trás. And when they are online, we are talking over 200 people online. So it's a lot of people. E online também não tem mais ou menos 200 gente que me dá hope gente tinha. I received messages from Barbados. Mas a mensagem de Thanking God Barbados, for the word of God. and durando things like Deus that. danke It's- pe palavra. God is good. Deus tá bom. Amen and amen for that. Amém. All right. Christmas journey. Nós tá, Thank you for that one applause. nós que papia de Christmas Journey, jornada de Páscoa. Okay, it's the 29th and the 30th of November, as you know. 29 e 30 de novembro, maneira você sabe. We are going to ask you to continue doing your best with the tickets. Nós tá pedindo você, por favor, seguir assim você best com o ticket não. Maybe there are some people that are critical about this or maybe tired of this. Portanto, ainda que tá crítico ou cansado. Yeah, but when you have a goal in front of you, you push forward until that goal is met. Pero ora bote meta dilante e bote seguir puxa vai dilante te ora bo acaba e cumpre com meta. And we are a church that we are not moved by emotions, we are moved by the purposes of God. E nós não está movido de emoção, pero nós está movido de propósito de Deus. Amen? Amém? So I'm going to ask you to do your best. Deus me vai pedir você, hasi você best. We have 2 days that God showed us to do. Nós tem 2 dias, 29 com 30, que Deus mostra nós para hasi. Okay, so we have the Word of God, Nós tem a palavra de Deus. we have the guidance of God. Nós tem a guia de Deus. All we have to do is reach out to it. Tudo o que nós tem que hasi tá alcançar esse. So try to close groups. Nós purba ser a grupo não, Try to reach out to groups. purba alcançar grupo não. Okay, and let us all come and celebrate the true meaning of Christmas. E lá nós vim celebrar a verdadeira unificação de Páscoa. If you need tickets, we have tickets available still. Se você não tem mister de ticket, nós tem ainda. You can approach Sister Yuribet, wave your hands. Você está por acercar o mang Juribet, me está compreendendo que 29, 2 meses vai acabar. 1 e dias 36 meses vai acabar. Okay. Nós temos 22 meses só. E me por bisa bolso com essa aqui vai estar tremendo, vai estar melhor com a Yes. passar, se babinha a passar. Yes. Se a bia aqui também mais gente junto para assim essa aqui. Yeah. Esta vai estar roupa bonita. If you thought that Sister, what's her name again? Victoria? Victoria is, used by God. The others that are coming with her are also powerhouses of God. Sim, So, se você anda querer com please, Victoria, você anda don't aqui, miss você this. sabe que ela vai usar para Deus, é outro não que também com ele. Mesmo poderoso com ele. okay, this is at the level of Disney World and above. Essa aqui está no nível de Disney World e vai arriba. I can assure you that. Esta vai estar roupa bonita mesmo, I'm not roupa talking bom. about what Disney World does. I'm talking about presentations, quality. Me and nota that kind of papo de lo que Disney World está fazendo, Correct nota that. papo de qualidade de apresentação. Yeah. E sem dúvida, qualidade de comida. Yeah. Que nós também temos comida de opus. Okay, so all of that. A comida também está tremendo. You can E a in a decoração, very relaxed way, you can recommend this to anybody out there. e a decoração inolvidável.
Eta baita hopi bonita. Vou recomendar sa akin na quem kuta ko tifona Amen. sa ko tabong. Amen. Amen. Okay, all right. So, all right. Tonight we have a guest speaker. Ave noche nós tem persona que vai trazer a palavra. Okay, he's from Dominican Republic. Eta de Santo Domingo, He is República part of the Dominicana. Assemblies of God. Eta parte de Assembleia de Deus. He, I call him a pastor, but in reality, he is a conference speaker and he is also an author of many books. Me chama pastor, pero eta eigenlijk conferencista e eta autor de diferentes boeken. He is by the name of Malaquias Belen. Ele chama Malaquias Belen. He was here in our church like 2 years ago, if I'm not mistaken. Eta wata kinang 2 anos patsana isi notahira. He is a fine man of God. Eta gran homem de So Deus. I would invite you to come tonight if you have the chance. Se você bem a noite, me invitava para botar e trazer gente. Amen. Yes, bring somebody. It's always Esta vai good to estar bring super a bom. friend with you. Eta vai estar super bom, trazer amigo cubo. Okay. So on the menu today, we have chicken in pasta Alfredo. Menu awe. Galinha de pasta Alfredo. We have bread, salad, and plantain. De excelência, nós Yeah. tem também pão, nós tem salada e banana. So what you see there on screen, that is exactly it. Lo que botava aqui nanta, lo que botava. So we have about 36 left. Nós tem 36 mais comida mais ainda. I see more than 36 people here. So Bitawa let's mais que 36 take them ainda all. que tem, que me bancava com não. in Jesus' name. Tem em nome de Jesus. And then next week, we have the menu ready. Outro semana é menu tá lá acaba. It's a special menu Tá menu especial for end of year. para fim de ano. It's queshiena Que se é na alo arubiano with Christmas salad. com salada de Páscoa It comes with funchi and banana. e também com funchi e banana. And I see that the ratio between the food and the cake is almost equal. E me tawako bobo wako Escal. bolo e comida da maneira bem scal bem grande. Okay, and I was told to make sure I mention it. It's pineapple cake without sugar. All right. Bolo de pineapple upside down. Okay, that's Bom for, marganha. that is for next week. Essa aí dá para outro semana. Não tem bolo e pineapple lá. Okay. Yeah, my Minha wife, wake. when she prays after eating, or before eating, she says, Lord, let it not make us fat. So that's why I say it's without sugar. I Não, took me it também a sa step further. fatter. Nós assim nós mais gordo. Lá que nós queda te não. Glory to God. So there you go. You have the menu of today. And next week, E não botinha menu de awe e outro semana. this gives you the opportunity to place your order today already Essa que for tá next dando week. oportunidade para pedir bo comida de awe acaba outro semana. Amém? All right. So we are ready for the offering. Nós está claro para ofrenda. Let's prepare for that. Vamos preparar para isso And aqui. while we prepare, we will pray. E segundo nós está preparando esta hora. Okay. It's quiet in the house of God. Bastante okay, sí? É casa de Deus está Prende mais daí. quieto. Are you okay? Sí, so di una mita bing no se gusta si bochincha. From where I come, we like to make noise. Orale barrio. Especially, Anyway, good. Praise God. Father, we thank you Tata, nós chamamos for everything. para turcos. You have promised us from the letter of Philippians Para permitir-nos de that in all carta de things you Filipenses, will provide. que em turcos lo vou prover. So we can rest assured, Deus nos pode descansar e estar being seguro. in Christ, that in every need Que em Cristo, toda you necessidade, will supply, Lord. abolo suplir, In Senhor. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de And Jesus. Father, before we even pray, you know what we E need. Tata, prometo nos ni ora, já você aqui nos mestercaba. All we ask you is to provide. Tudo o que nós está pedindo está prover. You've been Prover given para us your nós. word. Basta dar nos boa palavra Provoke the economy of your kingdom. para provocar a economia Trickle down do into our reino. lives. Para é bem a boa de nos vida. So, Father, in obedience to your word, Que mentata de obediência We na give boa palavra. unto you. Nós está dando na boa. and based on our giving unto E you, basari para nos donamento na boa. Father, let the harvest come. Tata laga e cosecha Let it bem. come to everyone in this Laga place. chega na cada dem lugar But aqui. let it come to this church as Pero well. laga chega na igreja In the também. name Em nome of de Jesus. Jesus. Thank you again for everything, Danke Lord. dia mais para turco, Amen Senhor. and amen. Amém e You may come amém. and give unto the Lord. Estão por bini e duna na Senhor. Bini com gozo.
Ikaw kay coffee pa sa dapat. Ikaw kay coffee dapat. Glory to God. Gloria a Dios. Sister Nancy, it's so good to see you. Me da mucha alegría verla, hermana Nancy. Rumang Nancy, ta hopi, Amén. alegria para nós pawagbo kinanang. Gloria a Dios. Dele ahí un fuerte aplauso. Done Ok. aplauso fuerte na nos Rumang Nancy. Rumang Nancy tá back conosco. Rumang Nancy é passador de hopi, de processo de vencer câncer, em nome Amen, de Jesus. amen. Pero está Sí. conosco back. Se ve muy bien. Se ve Muy más bien, bonita se ve todavía. mejor todavía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Aleluya. All right. This morning, I'm going to share a word of God with you. Obviamente, me também compartilhar palavra de Deus com vocês. And I was supposed to preach this word last week in the second service in Trinidad. Me mestera predicar a palavra que semana passada em de dois serviços na Trinidad. But then the pastors bombarded me Pero o pastor não bombardear-me. and they said, no, the first message that you gave, you need to repeat it back into the second service. Na bisa não, é para o meu mensagem, eu tenho que repetir back de dois serviços. So I remained with a word. Que me queda que palavra aqui, I não? came back with it to Aruba. Mas bem back com Aruba. And I said, for sure, our people will want to hear it. E mais bisa seguro, o povo de Deus aqui não lo que entender. Amen. Only 2 people want to hear it? Tá doce ainda só que escuche? Okay, good. Ah, well, sim. It's called Storms and Snakes. Tá, guardo chama, o título tá Tormenta nan e culebra nan. Okay, I don't know if we will reach into the snakes part, but for sure we will cover the storm part. Mi não sei se nós chegamos na parte de culebra nan, pero nós também cobrir a parte de tormenta nan. Okay, so let's go into the Word of God right away. Bandrenta tem a palavra de Deus de Bia. We are opening up with Romans 1, verses 11, Nós também começar com Romanos nan 1, versículo 11. and then I will show you the rest. E lo me mostrar por isso. Romans 1:11. Romanos nan 11 é o primeiro versículo. Romanan, regocijar e tá contento, bota em casa de Deus. Então, a gostar de maneira verdade, sério, maneira. Deus está bom, Roman. Me te quer mestre bom de vida que botim para agradecer, pe. Amen. Sim ou Amen, não? amen, amen. A regocijar, bota dentro sua Yes, casa. yes, yes. Hopefully by the end, before the end of this service, you will be rejoicing, Me tá espera jumping, que o prometo fim de celebrating. serviço, Yeah, bota bula, bota celebrar, bota gozar. of course, Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay, verse 11 of chapter 1 of Romans, it says there, the Apostle Paul saying this, he says, "For I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord." Pa sobra mi ta Angela de Miraboso, dame. Pa mi por compartir algum dom espiritual com vosso, pa vosso por queda estableci. Okay? Amen. Let's go over to Romans 15, Vamos ler Romanos tan 5 and we are reading verses 23 and 28. e nós tá lesa versículo 23 e 28. The same Apostle Paul says, "But now I have finished my work in these regions, and after all these long years of waiting, I am eager to visit you." Ma agora que não tem lugar mais para mim den e região nga aqui, e como cupa hope ai acaba mi taba tem angelo para bem cerca vosso. Verse 28. Versículo 28. "As soon as I have delivered this money and completed this good deed of theirs, I will come to see you on my way to Spain." Pensei, ora mi caba com essa aqui e pone mi seio ribe fruta de nan aqui, lo mi passa via vosso para Espanha. Okay, before moving on to the next verse, Prometo nos vai den outro versículo, between chapter 1 and chapter 15, entre capítulo 1 e capítulo 5, you see here the Apostle Paul saying, "I want to visit you. bota o apóstolo Pablo tabi sa mi que I want to visitabo. come to you and impart in you certain spiritual gifts." Mi que bin se caboso e impartir certo dom nan espiritual. It was a desire that he had. Etapa to deseo que He tá really wanted to visit them. Verdade é que era visitar nan. But sometimes, you know, you want to do something and the Lord says go, but then
it does not result in the way you think it will Si result. biabo que hace algo y Dios te bisabo vai, pero pibia quando te resulta mané abota pensa que lo resulta. If you read verse 11 of chapter 1, it's like, in a week I'm going to be with you. Si você ler esse versículo de capítulo de Sunginan, te bisabo mané de simami que arta cubo. No, but between chapter 1 and chapter 15, 5 years. It was a period of time of 5 years and he didn't reach yet. Pero entre capítulo 1 e capítulo de 5, sorry, 5 anos a passar e ainda não logra chegar. He got the word of God though. Ela recebia a palavra de Deus. And the plan for him was to get to Spain, but then through Rome. E a planta para tape vai Espanha, pero através de Roma. Okay, but when he said this in chapter 15, it was already 5 years. Pero ora la bisa sa que em capítulo de 5, já 5 anos passa acaba. Okay, so now let's continue reading in 2 Corinthians 11. Van seguir essa hora aqui em 2 Coríntios em Jesus, Verses 23 till 28. versículo 23 até 28. 2 Corinthians 11, 2 Coríntios 2 23 down to 28. Coríntios de 23 para 28. Did I miss that? I missed it. Okay, that's why. Ma falta sei, sorry. Sorry. Le cedi boa palavra. Okay, yeah, so she needs to program it. Okay. Põe na papiamento também, please. Sí, ese es tu montiki, pero esa aquí te bailia. Okay. This is the things that this man had to go through in ministry to get to certain places. Essa aqui tá lo que me será passa dentro do ministério para por aí llegar a certo caminho. Are they servants of Christ? I know I sound like a madman, but I have served him far more. I've worked harder, been put in prison more often, been whipped times without number, and faced death again and again. Nanta servidor de Cristo, mita papia como se fuera tal louco mita. A mim mais ainda, de roupa mais trabalho duro de prisão, mais frequentemente, suta, mais roupa bia mês, roupa bia de perigo de morto. 24. 24. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 5 bia me a recebi de unang 39 sota. 25. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. 3 viaja me aguardo suta cubara. Bia me aguardo piedra. 3 bia me a naufragar. A noite e dia me a passa riba la mar grande. 26. 26. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, the desert, on the seas, and I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Tur ora vai mi tabata di viaje den peliger riba riunan. Den peliger di ladronan. Den peliger di mi paisano nan. Den peliger di pagano nan. Den peliger den stad. Den peliger den desierto. Den peliger riba la ma. Den peliger mei de roman falso nan. 27. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I've been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Mi apasa den trabalho duro e fatiga. Den hopi noite nan sin por dormir, den hambre e sed. Hopi bia sin comida, den frio e sunu. Then verse 28. 28. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Not just one, but more than one. Fuera de costan externo aqui, tem pressão diário riba mi, de preocupação para tour e igreja. Okay? No, and pero one tour. more verse, Ephesians 2 verse 10. Nós tem versículo mais, Efésios 2:10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do
the good things He planned for us long ago. Pa sobra nossa é obra de sumang, criada em Cristo Jesus para bom obra nang, qual nang Deus a preparado de antemano para nos cana denang. Father, in the name of Jesus, Tata, thank you for em your nome word. de Jesus, danke por Through tua palavra, storms and snakes, Father, através de tormenta e culebra nang Senhor. help us, Lord, Ajuda-nos, Tata, to execute your word. para executar Your boa word for trabalho, our lives boa palavra, boa trabalho para nos vida and your word for this church. e boa palavra para a In igreja Jesus' aqui. mighty Em name. nome poderoso de Give us the Jesus. strength of your spirit. Dona-nos a força de By vosso the might espírito, of your spirit, dor de poder de let vosso us espírito. advance forward, Lord. Laga-nos avançar by dilante, And let Tata. us do one thing like the E laga-nos Apostle Paul assim says. coisa, mas apóstolo Pablo Forgetting the avisa. yesterday Lubida ayer and pressing forward e press by dilante. to the goal that we have in Na Christ. meta que nós temos em In Cristo Jesus' Jesus. mighty name. Em nome poderoso de Amen Jesus. and amen. Amém. You may be seated. E amém. Nós estamos por tomar assento. So in Romans, when we read, Desde Romanos, na hora que nós he lemos, had the word of God to go. nós tinha a palavra de Deus que avisa. But Vai. along the way, he had a lot of hindrance to get there. Pero na caminda, ela topa com roupa estorbo não. And then we see how his life was. I mean, he describes it in 2 Corinthians 11. Até agora nós estamos com subida tapa, so esta descrevia em Ana de 2 Coríntios de Then we Jesus. see in Ephesians 2 that in general, how we are called in Christ. E agora em Efésios 2, nós estamos generalmente com nós estamos chamada em Cristo. The question to us is this. É pergunta na nós tá. When God gives you a word, how determined are you to make that, to see that word happen in your life? Ora Deus donava uma palavra. Que tamanho de determinação tá para fazer o que Deus mandava fazer? We are living in a time Nós estamos vivendo um tempo where people are very emotional. que ainda gente não está roupa emocional. We are living in a time, Nós estamos vivendo um tempo and maybe this generation is worse than the first one, the Comportar- one before this one. é geração que quizás está pior que está em promeia. People like to see results tomorrow. Gente está gostando do resultado ayer. They want to bypass the process and get to the results right away. It don't work like that. Não que passa over de processo e aí o resultado agora. It don't work like that. É quando está trazendo, We're talking about a principle. nós está papel de princípio não. Principles don't get old. Princípio não está vira bio. Yes? Princípio não está vai The way style. to do things may change here and there. É forma de assim costan quizás aqui aí está We cambia. used to write everything on paper 20, 30 years ago. 30 anos passado, tu contas que vira para papel. But nowadays we have iPads Pero hoje em dia tem iPad and we have our smartphones. e nós temos smartphone. But we still are writing. Pero ainda nós está escrever. Are you here? Se ou não? We need to be writing. Nós temos que escrever. Without writing, people cannot know information. Sem escrever, ainda não pode receber That's a informação. principle. Esse é um But how princípio. you write can change from one generation to another. Pero com botar escrever, a informação é por cambia de uma geração para You outra. want to use a pen, use a pen. You want to type it, type it. Porque usa pen, usa pen. Porque type. But we need information. Pero nós vamos ter We need informação. to be able to read it. Nós vamos ter por ler. In the same way, De mesma forma, when God takes you from a low place to a high place, between those 2 points, there is a process. mesmo coisa, ora Deus ribabo de lugar bom, então ribabo lugar alto, me media dos pontas tem processo. It can be quick sometimes. É porta liete enviar. But the name process Pero é palavra processo. on its own speaks of a period of time. É palavra tá indicar como é temporada. So the Apostle Paul says, oh, I'm going to them. Apóstolo Pablo de mita vai se canang. I'm going to go to them through Rome. Mita vai passa vai a via Roma, And in mita vai many ways, nanang. we are the same. De uma maneira, nós também as coisas. Yeah, we got excited. We're going to go there. In a week, I'm going to be there. Hopi bia não está meta sina, pa sobra não está vira excitar. Ah, de um cima mita vai chegar não, mita vai.
But according to the roadmap of God, Pero conforme el mapa de Dios, God says, no, you think it's going to be 1 week, but it's going to take 5 years. Deus também sabe bota querer trabalhar um semana, pero para mim trabalhar 5 anos. Because there are things along the way that I need you to go through. Passo tem costan ribe caminda como trabalho mandabo, como mester para bo passa Things that are ordinan. good for your faith. Costan que trabalho tá bom para bo fé. Things that are good for those around you, their faith. Costan que trabalho tá bom para estar rondi bunang fé. And things that are good for my name to be glorified. Então costan que tá Three bom para things. mi number word glorificar God Deus builds tabisa. you. 3 coisas. But then he builds those around you. Deus tá cresce abu, pero And he tá makes cresce his own name famous rondi botambe. through you. E eta duna Three su things. number, eta duna su number Gloria. glória através de vo. Dos Amen. 3 It's not coisas. just about you. It's not only about you. E não tem diz que ver cubo. Sometimes we think we are so us, me, ami. What is that? O pibianos tá querendo que o mundo tá drai rondi nós. Ami, If you- ami. If you are a servant, Se bota servidor, then without people around you, you cannot be called a servant. e ora insignende rondi bo no po guardo chamar servidor. Anybody here? Tiende que den? If we are servant of the Most High God, Nós tá servidor de Deus Altíssimo. then there must be one or more people around you to serve. E bom mestre tem mais ainda rondi bo para bo servir. So God is going to build on the inside of you. Então Deus tá vai construir dembo para dentro. And that takes process. Antes aí toma Then he's processo. going to build those around you through you. Anterior vai construir, riba está rontibo, dordibo. And he's going to build his kingdom as well. E ele vai construir, mientras tanto, su reino Never também. forget those 3 things. Nunca olvidar 3 coisas aí. So when you think it's 1 week, God says, no, those Dos horas 3 bota things, pensa tá semana, it Deus requires também more sabe. time. Não, é 3 coisas que toma mais tempo. Are you here? Botei? And the question is, how long will you love God when he asks you to do something? E pergunta tá, quanto tempo o amor lo dura para Deus ou revisar hacer algo? Why do I use love? Para que me te use a palavra? Because God says, if you love me, you amor. will do my will. Passo Deus te avisa, se você estima me, lo vou fazer mi voluntad. So how much do you love him? Que men quanto você estime? How long do you love him? Com largo você estime. Is your love for God, does it have an expiration date? O amor para Deus é tem fecha de vencimento? Let me tell you how God loves us. Lá me bisabo com Deus te estima. He says, I have loved you with an everlasting love. Ela bisa mais estimado com amor eterno. What does that mean? O que você quer mesmo? Does his love for us expire? Que o seu amor para nós tem fecha de It vencimento? does not expire. É não tem fecha de When he vencimento. said, I love you, he still loves you. Ora bisabo mais estimado, Ora ainda labisabo está que tá estimado. estimado. Tem ainda tá estimado. Amen. Yeah, but pastor, I'm going through this tough time right now. Pero você, pastor, está passando de tempo difícil que não. Even in your storm, Hasta tempo he tormenta. loves you. Está estimado. He loves you. Está estimado. You may not understand the process, Por tá bom, tá compreender o processo, but he is a man of his word. pero tu homem de sua palavra. Can you trust that? Vou confiar. Esse aí, Yes. When he says, I'm going to take you from A to B, he will do it. ora bisabo ti babo de A para B e também assim. Yeah? Amém. Yes, in Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay. So we're going to read a little bit more Nós também lemos um tique mais, so that you can understand the context of storms and snakes. para assim aí vou compreender o contexto de tormenta e culebra não. Okay? So let's read Acts 27. Dos vales a Hechos tam 27. If I were you, I would write down these verses Se a mitad vou me escrever versículo aqui and you can continue reading them at home. e vou seguir lesa na casa. Well, we have to read them right now, which Pero- is Acts 27, verse 1. Let's Nós tem- start there. Nós temos que lesa na agora aqui, nós estamos começando a Hechos 27 versículo 1. Can we all read it in Papiamento and I will only read it in English? Is that okay? Nós turbo So we can save lesele time? riba e borchi na riba na papiamento, anto Okay. você a mim vai leser na inglês, que ben a mim lo não lesa papiamento. So verse 1 of Acts 27 says there, when the time came, the Apostle Paul says, we set sail for Italy. Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer named Julius, a captain of the imperial regiment. Continue to verse 13 to 15. Okay? Again, he was on his way to Rome, and eventually he was going to go to Spain. So we're just going along what we started with. When a light wind
began blowing from the south, the sailors thought they could make it. So they pulled up anchor and sailed close to the shore of Crete. Continue. But the weather changed abruptly. Do you see that word there? Abruptly. De repente. And a wind of typhoon strength called a northeaster burst across the island and blew us out to sea. The sailors could not turn the ship into the wind, so they gave up. They gave up and let it run before the gale. Let's continue to verse 20 down to 24. The terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars, until at last all hope was gone. 21. No one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. But take courage. None of you will lose your lives, even though the ship will go down." 23. For last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me. And he said, "Don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you." Then verse 41 and 44. 41. But they hit a shoal and ran the ship aground too soon. The bow of the ship stuck fast, while the stern was repeatedly smashed by the force of the waves and began to break apart. The others held onto planks or debris from the broken ship. Broken ship. So everyone escaped safely to shore. Did we all read it? Nós lê. Okay, so let's break it down now. Let's look at Okay. verse 14. Bang vai pida pa pida do origem. Bang wak versículo 14. In verse 14 of Acts 27, Den versículo 14 de Hechos tang it 27. says there that the weather changed abruptly. E na bisa ko e tempo a cambia de repente. And this was not just any wind, this was a wind of typhoon strength. E essa aqui não estava calque viento, sino viento de orcán. Sometimes in life, these things do happen. Timbia den vida costan kita pasa. You are going this way in life, Bota baik jebanda aqui den and vida. suddenly something that you have not seen coming comes over you and wow, De throws repente you out, algo throws you off the como road. algo como não tá na mente que te soso de abini e tirabo fei caminda. So in situations like this, Dos den situacionan assim aqui. when things happen like this, Ora, unexpectedly, costan pasa assim aqui de repente when ribabo. the unthinkable happens to us, Ora cosco bo não tá ni pensa riba de soso de cubo. how do we react as children of God? Com nós tá reaccionar como yunang de Dios. Do we fall apart? Nós tá cai anto que da Do bentabo. we panic? Nós tá vai den Do we panic. freak out? Nós tá vira louco. Or do we stay calm, Ou nós tá queda calmo. focused, Enfocar. in control of especially our emotions? Den control especialmente de nos emocionan. Do we give up or do we give in? Nós tá give up ou nós tá vai pé. Do we step up proactively Nós tá lanta para vai actuar proativamente and we do the right things, or what do we do? e nós tá se costan correcto ou que nós tá assim. Don't speak too loud, otherwise we will hear. No papo é muito duro, mas você não está Okay? escuta. But analyze your life. Analisava vida. Are you here? Botei? And let me say this. Lagami bisesaki. Between your now and your destination, Entre bo awo e bo destinação the journey, é jornada. your journey, Bo jornada. which is how you react, Kuta com bota reaccionar. determines when and how you will reach your destination. Ta determinar que tempo e com bota chega na bo I destinação. would even take it further. Mitei bem que mais leu. Your reaction, Bo reação. the way you behave,
E forma como te between your comportar now and your destination, entre boa e boa destinação. you may see the destination or you may not see it. Quizás você tawag boa destinação e quizás você não tawag tampouco. Now, and what we read here, the Apostle Paul teaches us with his life how to do these things. Awo de lo que nos alesa, apóstol Pablo te decía nos com sua vida como nos tem que reagir riba costan assim. Look at verse 15 a minute. Wak versículo 15 rato. Glory to God for his word. Glória a Deus para sua I palavra. hope you enjoy his word like I enjoy the word of Mita God. espera como você anda gosta de verse sua palavra, 15, mas mita please. gosta de versículo. Acts 27. Quickly, please. Versículo 15. 15, por favor. The sailors could not turn the ship into the wind. So what happened? They what? They gave up. And they just let everything be. E You ora know? que o barco guarda gará e não por abai contra viento, que passa? Na laga vai, para sua conta e laga nos mes queda drift. Be careful with this saying nowadays out there. It's very popular. It is what it is. Tem que dar, passo a um dia não te gusta, mas se foram, é tal que tá. You say those things. That's a dangerous thing to say. It's the same thing right here. É conita peligroso para bisa, passo tal que tá bisa aqui nang laga vai. They saw the typhoon. Las laga vai na wak e orkan, It is what it is. é tal que tá. Let's give up. Banjis give up. Ban lagi barco vai para sua conta. Wag bong. So, Be careful. do we drive the situation or does the situation drive us? That's the point right now. Awo nós tá styr nos situação, a nós tá laga nos situação styr nos. Again, between your now and your destination, Via mas entre boa e entre onde Deus tem para chegar, boa destinação. are you the one driving the situation or is the situation driving you? A bote sunco ta guia a situação, a bota laga a situação guiabo. Look at Ephesians 4, verse 14. Wak Efésios 4:4. This is a principle. Essa aqui é princípio. Ephesians 4:14. Efésios It 4:4. says here, we will no longer be immature like children. Why does it say that? We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Para nos nota mucha mais tirar pa que paia, dor de olanang. E hiba, dor de turbiento de doutrina, dor de trick de ende, dor de astúcia de tramento de plan engañoso. I'm not talking about what is happening here. I'm talking about who is driving the situation. Mi não está papiando de lo que está passando aqui não, sino mi está papiando de quem está guia a situação. It says here that children that are immature Aqui não está bisa como chananco está imaduro, are driven by the things happening around them. está guardo guiador de costa que está passando rondi não. The issue here is being immature. É ponto que não está, não tem madurez. Bota Are you here? imaduro. You want to see some immature things? Look at Luke 8, verse 24. Porque Another o thing. costan de imadurez, vão a Lucas 8:24. The disciples went and woke him up, shouting, Master, Master, we are going to drown. It is what it is. You see that? When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly the storm stopped and all was calm. Inabay cerca de e lante foi sonho bisando, maestro, maestro, nós está perece. E a lanta foi sonho. Aqui não vou por visa com não avisa é talo que tá, já? E de repente é viento e é ola não grande e não kiko e não e a repreender é viento e é ola grande e não aba e vira ela ba vira calmo. So what's happening here? Que men kita passando que não? Jesus was sleeping. Jesus estava dormindo. If they were mature in their faith, Jesus should have continued sleeping. Se não estava madurado em fé, Jesus mas te pora seguir dormir. They woke him up. Na bailante. And their reaction was shocking. E na reação estava da maneira com algo com espantaram. A storm Naquele came. shock. Tormenta bini. What are we going to do? Que nós estamos assim? Jesus, we are dying. Jesus, nós estamos morrendo. And he used his authority to calm down the waves. Até ela usa sua autoridade para calma e ola não.
Let me tell you, that Jesus that we are reading about here, he lives on your inside. Lagabi So you have pisabo. the authority to calm down the hard winds. É Jesus que nós lesa de Jane antes sungo tabi badembo que men boting e autoridade para calma tur e viento duro nang e. Yes. Now, we read Ephesians 4:14 about immature. Nós alesa Efésio nang 4:4 iba imadurez. But look at verse 15 of Ephesians 4. Awo wag 5 de Efésio nang 4. Rather, let your lives lovingly express truth in all things, speaking truly, dealing truly, living truly. Enfolded in love, let us grow up in every way and in all things into Him who is the head, even Christ the Messiah, the anointed one. Mapapiando e verdade de amor, nos tem de crescer dentro aspecto de je, que en de cabeça está Cristo. All right? So it makes a contrast between the immature and the mature. Dos que não tem contraste entre e sunguta imaduro com e sunguta madura. The immature is driven by the situation, E sungu nota madura ta wardo hiba dor di e but the situação. mature drives the situation. Pero e sunguta madura ta eta guia e situação. And in Christ it says there, speak the truth in love. E em Cristo eta bisa papi e verdade de amor. That is what the mature does. E seita lo que e sunguta cresci, madura, Now, ta. we put it here in amplified version Nós pone aqui na e versão amplificar. because speaking the truth in love is not really just speaking. Paso papi e verdade de amor não ta diz papia. What does speaking in love means? Kiko que men papia de amor. Amplified means it takes the Greek and it amplifies it into its full context. Amplificar que men eta toma e griego e eta amplifique de full su contexto. So when I speak in love, it really means expressing the truth in all things, speaking, dealing, and living. Ora mita papia de amor, nós ta papia de papia, trata e biba. Ja? Den So- turcos. If I'm in denial, Si mita den si mita neglisha of mita nenge kostang, okay, I need to analyze this thing, mitingo analisar And make a coisa aqui, decision. e mitingo tomar but I decisão. cannot stay in the area of being immature. Pero mi no queda de I need to área de grow. madurez, mitingo And crescer. Ephesians 15 says, grow up, Anto Efésio 5 também diz crescer. grow up. Crescer. Madurar. No quiero usar muy gusto Hecha. palabra aqui. Uma palavra aqui, não vai mandar Trinidad, não está aqui, mas me interessa aqui, não. Grow up. Nos tinco crescer, Yeah. madurar. Hecha. Are you here? Botei? And this is the fun thing. Antes aqui te cos bom. God allows these things to happen. Deus te permite costan passar. On your journey to the destination that He Himself gave you, He allows these things to happen. Den é jornada de bo crescimento que emesa cria pabo eta permiti e costan que passa. And He wants to see what controls you Paso e quero aqui que te controla abu or what you control of que o abu te controla in Christ den Cristo with His authority. com sua autoridade. Amen. Amém? Anybody here? So Tiene que what den does control your life? o que te controla a bobida. Anger, Rabia, people's opinion, opinião de ende or God's word? of é palavra de Deus. Does resentment control you? Ressentimento te controlabo, Sin, picar, vices, or gossip? visionan of redu. What does control your life Que te controla a bobida. versus God's word for my life? De comparação com a palavra de Oh, Deus I para minha got vida. sick. Does sickness control your life? Mabira malo, maleza te controla a bobida. Is sickness now an excuse to not grow? A maleza tá excusa para não crescer, para não madurar. Are you here? Botei. Yesterday we visited Sister Teolinda, Ayer nós visitaram uma Teolinda. and I was sad already going there. E me tá tendo ele acaba indo e não. As as a pastor, sometimes you live the pain of your people. Paso timbiabo ta biba e dolor de bo pueblo. And
I said, what a thing this woman has to go through. Mas bisa kiko e dolor aqui que mulher This que was tem passa happening in dentro. the car when I reached and I was entering the house. I was still with that in my mind. Essa aqui tá de auto, What a me tá thing, what a pensando, thing. cultura essa aqui de minha mente, te ora mais me di wow, But then suddenly I came into the bedroom. the bedroom, Então de repente madre entra de câmara, and she was alive. ante tá vivo, She was rejoicing. ela tá regocijando, She was happy. Ela With tá clarity contento. in her life. ela tá The tem brilho eyes. dentro sua vista. And I have to say the same thing about Sister Nancy. E me tenho bisa mesmo coisa de irmã Nancy. People went to visit her, Gente não vai visitar, and we were given a video. então não mostra nosso vídeo. I saw the video. This woman is strong. Mas uau, que me diz, uau, é mulher que tá She's forte. looking really good. Ela mostra bom. And I got happy in the Lord. I said, Então me vira this is good. contento do Senhor. So yesterday, by Sister Teolinda, Dos ayer se irmã the Teolinda, Holy Spirit says this to me. Espírito Santo bisame aqui. It is their faith. Tá nang fé. It is their faith in me. Tá nang What fé you're de seeing mim. is their faith in me. Lo que bota waki nang, tá nang fé de What mim. you see there is her faith in Jesus Christ. Lo que você anda waki nang, tá su fé de Cristo And so Jesus. many others. E assim não houve outro não. Don't let sickness or infirmity dictate what's going to happen. No laga maleza of enfermedade dicta que tu vai passar com a vida. I went out of Sister Teolinda's house. I was really happy. I said, she is, the Spirit of God says to me, relax, Frank. She is okay because her faith is strong. Ora como a sali foi casa de irmã Teolinda, Espírito Santo de comi, relajado, Frank, passou, está forte, tem sua fé. Yes. Amen? Are you here? Okay. Let's look at Proverbs 25, verse 28. Vamos a Provérbios ng 25, 28. Glory to God. Glória na Deus. 28, not 18. 28, não Jesus. Proverbs 25, 18. Skip falta outra vez. Provérbio ng 25, 28. What does it say there? It Kita says there, bisa? a person without self-control is like a city with broken down walls. Wow. Maneira klop, espada e flecha scarpe, assim está rende. É que não tem domínio riba seu espírito, da maneira stad baixa abau sem muralha. So the solution into all of this is maturity. Que vem é solução riba tura sakita madurez. But next to maturity, I need to have self-control. Pero banda de madurez, mi mesa tem domínio próprio. Fruit of the Spirit, one Fruto do important Espírito. element in it is what? Self-control. Elemento importante de jeta domínio próprio. Now, to live under the self-control of the Holy Ghost, I need to be in fellowship with the Holy Ghost. Para viva balde é domínio próprio do Espírito Santo, mi mesa tem relação com o Espírito Santo. And that is for the mature, Antes sei ta pessoa que tá madura. not the immature. Esse não tá para pessoa que tá imadura. Amen? Amém. So when we say mature, Dos ora nos papel de madurez, this is a person that understood sabe que uma pessoa que compreende that without Jesus, I am nothing. que sem Jesus não Without tá my nada. relationship with Him, I am nothing. Sem minha relação com ele, não tá It doesn't nada. matter how long it takes to get from A to B, but as long as God is with me, nothing can be against me. Amém. E não tá importa quanto tempo tá dura para me chegar de A para B, pero segundo que Cristo tá comigo, não te importa a mim nada, porque chega, me te chega. Did a typhoon hit you? Se orcang dalbo, It doesn't matter. não te importa. And it is not what it is. Ante nota lo que tá. Because I have a God that can take what it is and move it away from your way. Paso mi tem Dios que tá toma lo que tá passando e jale fe mi caminda. Amém. Amen. Amém. Are you here? Amém. The idea is, again, those three principles. A ideia tá é três princípios não. My situation Mi situação has to build my faith, my personal faith. tem que crescer mi fé personal, Yes? But it has to also impact the faith of those around me. pero tem que impactar também a fé de estar que tá bibaron de mi que tá walk The mi. faith of Sister Teolina and Sister Nancy impacted me. I don't know about A you, but fé de irmã it Nancy did impact me. e irmã Teolinda a impactar mi vida. A mim sa dibo, pero a mí Not la only impactar. that, their lives are giving glory to God. Paso na vida tá donando glória a Deus.
others that are not in Christ going through the same thing, you're going to see a totally different manifestation. Outro nang, kung nota em Cristo passando da mesma situação nang aqui, bota vai wak manifestação totalmente diferente. Are you here? Botei? Now look at verse 20. Let's go back to Acts 27, verse 20. Bang Hechos ng 27, versículo 20, We're bawa just say, doing a little Bible study. It's just, that's Bible it. study. And picking up certain revelations here. Revelação nang pamustra boso. Now when neither sun nor stars appeared for many days, and no small no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally what? Given up. E como que ni solo ni estrela não aparecer para o dia e tempestade pisar, estava ameaçando-nos, a lo largo, tua esperança de guardo salvar a bailar-nos. Wow, this thing is taking longer. That's what's written there. It's taking longer. Lo que está escrito está tomando más largo que una Normally, a hurricane comes today, and by tomorrow, it's gone. Normal, huracán bien agua, mañana ela vai cá, vai la passa vai. But this typhoon hurricane is taking days. Pero el huracán aqui toma días. I'm supposed to be out of this in a month, but here we are, a year. Me está suposto de sair de aqui de luna, pero tá me que não unha ainda dentro. The Bible says here, all hope was gone. Bible tá para pequenan de turang esperança a bai. And they finally given up. Anto nanga give up. So in a situation like this, what do we do as Christians? Desde uma situação assim aqui, que nós está assim como cristiano? God sent you from somewhere around the world to Aruba, and you say, no, I'm going back because nothing is happening. Deus mandava de parte do mundo para Aruba, então bota bisa na me vai back paso. Nada anda mostra I'm algo going tá to quit passando. this job because it's taking too long. Ai não, me daqui tá fazendo trabalho aqui, paso. Conta parece muito largo. I'm going to leave this church. It's too hard. Me tá vai lá a igreja aqui, você quando anda muito duro aqui quando anda papia. All they do is selling tickets. Turcos anda assim da vende ticket. This marriage is no longer good. O matrimônio aqui anda bom mais. I'm going to throw in the old, and I'm going to get me myself a new. Me tá vai hincadença canobo. I need a new beginning. So I'm Me mester comienzo novo. God, you're taking too long, and I think you are emotionally attached to my wife, so I'm going to give her up and get me a new one. Bota tarda muito, me te quer emocionalmente, bota comica sai nana que me tá vai give up e busca novo. Oh no, this ministry is going down. Ai não, é ministério que tá vai abau. I've been waiting and waiting when nothing is changing. Me tá guarda, I'm going to leave this ministry. Ah, me tá vai lá que ministério aqui. Porque yes. My friend, Mi amigo, my dear brother and sister, mi irmão hombre e mi irmão estima. when we talk about process, Ora nós tá papo de processo. we're not talking about going to Eagle Beach and watch the Nós não tá sunset. papo que bota vai mané Eagle Beach sim, tá bom de palo fresco guarda solo ba. Não. We're talking about trials. Nós tá papo de Testes. prueba, mi irmão. Nós tá papo de costan que tá passado para prueba. And people out there need the truth. E a gente e fonang mestere verdade. And God says, I'm going to give you the truth. E Deus te bisabo, bita vai do nabe verdade. And with that truth, you will give that to them. Anto que verdade e ora bo passa dor e Anybody vai here? explicar nang. So when things are taking too long, what do? Das ora costa anda toma muito largo. hope? Kiko bota assim, bota vai diz, tira a toalha, ah? There's Bota no vai diz, excuse. não assim nada, sei não Look tem at the story. excusa. It's right there in O front que of us. histórias que vêm diante de nós. Now, in all of this, you see here that everybody gave up. Aqui não bota lá com turenda give up. The captain gave up, the owner gave up, everybody Capitán gave up. turenda give up, turenda tira a With the toalha. exception of Paul. Com exceção de Pablo. Of all the 270-something people that were on that ship, Tura 200 e pico they all gave up with the exception of Paul. Kutava taribe barco a give up, pero Pablo no. What is different between Paul and the rest? A aqui kutava ta diferente entre Pablo e o resto. Because you will see that he rose to the occasion Paso bota wa quella and he lanza said certain things by faith. e ela bisa certo costan por medio Are de you fe. here? Botei? And we actually read it in verse 21 and 22. Let's read Dos it. a lecer de 21, 22. Van lecer. Acts 27, 22 and 22 there. It says, after long abstinence from food, Paul stood in the midst of them and said, men, that means everybody,
you should have listened to me and have not sailed from Crete and incurred this disaster and loss. E depois, quando antaba tem basta tempo sem comer nada, Pablo lanta para me medir e avisa, hamber não. Você mestera sigue mi consejo e não navegar sali fora de Creta e sofre e dano e perda aqui. Verse 22, here it comes. Versículo 22, aqui, até aqui. And now I urge you. So he had to tell them, you should have listened to me. E mestera avisa não para mim, basta mestera escuta. Então, agora que está bem para nós. Yeah, I told you guys. Mas avisa você. But now, Pero agora, let's do this. vai acessar aqui. Take heart. I urge you to take heart. For there will be no loss of life among you, but only of the ship. Ela avisa não, mas agora, me está animando você para ter coragem. Para sobre lo não tem perda de vida me meio de você, sino solamente de barco. This is powerful. Essa aqui está poderoso. So when everybody gave up, Dus ora tu rende a give up, all hope was gone. tu esperança a lagabay. I mean, when hope is gone, it's like your light went up. Boom. Do Basta like ora this. per What do you see? esperança, Black. tamane luz apaga. Right? Tu cobra preto. All hope is gone. Tu esperança vai. But the Apostle Paul says, no. Pero apóstolo Pablo bisa no. Nobody is going to die. Nyuene ta muri kinang. I don't know about the ship, but no life will be lost. E barco pa vai perdi, pero yung vida no ta vai perdi. And he says, from now on, things will be different. At ela bisa jawa pa dilante costa vai ta diferente. So he took them from hopeless to hopeful. Dus ela kuenang sakanang di no tin esperança pa tresanang de He esperança. took them from mourning and he took them to a dance. Hallelujah. Ela toma nang fe luto iba nang de un baile. Hallelujah. Then from verse 23 to 26, E de 23 para 26, he says something like this. ela bisa algo assim aqui. The gods to whom I belong and serve. E Deus como está pertenecendo e está sirve, What was he saying there? que está dizendo? He says, that's my identity. E diz aí tá minha This is who identidade. I am. Essa aqui está quem me I tá. am a child of Me God. tá filho de Deus. And I cannot accept the things that you accept. A mim não pode aceitar coisas que você está I aceitando cannot aqui. do the things you do. A mim não pode aceitar coisas que você está I assim. am a child of God. Passou me filho de Deus. So my identity Então minha is identidade exactly that. está assim. But next to that, there is purpose. Pero bande essa aqui tem I propósito. have a word of God. Me tem palavra de Deus. God gave me a direction. Deus dá nome direção. Do you want to read about this direction? Vou que ler essa direção aqui, não? Okay, let's read it. Last night, an angel of God, whom I belong and whom I serve, stood beside me. Passou para a noite mês, ángel de Deus, na quem me tá pertenece e quem me tá serve, estava parado diante de mim. Verse 24. Versículo 24. Are you with me? Are we following? Bastante, bastante signos. He said, don't be afraid. This is the word of the Lord. Dizendo, não tenha medo. Paul, for Pablo. you will surely stand trial before Caesar. You will make it. What's more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you. Ela disse a Pablo, vou mestre para diante de César. E mira, Deus adunabo, tur estão navegar junto cubo. Do you see this? Because of just you, Deus diz para motivo dibo que tu in the company that you are working for, de companhia com abo da trape, because of just you para motivo de abo que and tu your de Deus, faith in him, e bo fé dentro, your life will spare the lives of others bo around vida you. los pare vida de estar rondibo. If Amen. Paul was not there, Si Pablo no está tinang, everybody would have drowned tu rende la hoga que boto, because que there was barco. no faith on the ship. Paso lo no está tin fe de barco. There was no hope on the ship. Lo no está tin esperanza. But because of you and I, Paso motivo de abo y ami. because of a Christian, Pa motivo de nos because of cristianismo. a son or a daughter of God, Pa motivo de homem e mulher de you Deus. can speak life in that Bo papi a situation. vida dessa You can situação. arise Bo lantar and you can e shine. bo You can brilhar. be the salt Bo porte salo. and the light of this world. E é luz do mundo aqui. The Apostle Paul said, listen, Apóstolo Pablo diz, I escuta. am a child of God. Me tá filho de Deus. I serve the Most High God. Me tá sirve é Deus Next to altíssimo. that, I have a word for E you. bande essa me tem palavra. And what is the word? E que palavra tá? No one will die. Nenhum ende lo muri.
No one will die. Nenhum ende lo muri. Of all the 276 people that were on board, Di ture 270 e pico ende nang kutawata a bordo. none died Ninguém a muri. because it was the will of God. Pasoitate voluntad de Dios. This was not a pep talk. This was faith talk. Ante esa que não estava da diz, mas é papia para dunas para lanta nang fé. E não, estava When palavra do nada de Listen. Deus de fé. When God speaks to you, what He speaks to you, He means it. Amém. Amém. Ora Deus papia cubo, lo que bisabo é que mene. Do you know what faith means in short? Very Você short. kiko fé que men den cortico mi que bisabo. What God promises from His Word, take Lo- it seriously. Lo que That's Deus what it means. está permitindo de sua palavra, botinho tu mena sério. Now, if you are immature in your faith, A você botar imadurada em fé, you will be like the sea waves out there. lo botar mane ola nang dilamang. Sometimes you are up, De vez em quando botar and at arriba other times you are low. e outro dia botar bow. Arriba a bow. Mane And that oli is what lamang. I mean with being emotional. Até se imi que men kuta emocional. But if you are walking by conviction, Pero si bota cana dor de convicção, you are taking out every emotion. bota saca futur emoção. Now you are in control with the Spirit of God. Abo com o Espírito de Deus está em controle. Amen? Amém? I should say, He is in control of your life. A mim tenho bisa eta controlar bobi de He hora. speaks, you obey. Eta papia bota He obedecer. speaks, you move. Eta papia bota mover. Or He speaks, you don't move. Off, eta papia bota que Whatever He parar. says, you Lo que do. bisabo bota obedecer assim é. But if God is not the Lord of your life, but just a Savior, Pero si Dios no está Señor de bobida, pero Ele diz salvabo, then when He speaks, you're going to reason with it. então ora e papia, bota começar a razonar o kita mio pabo segundo. Because your loyalty is divided between the world and Him. Passo bo lealtad, está partindo a mitad. Um tiki mundo, um tiki Dios. So what are we? Das kiko no está. Carne of pisca. Fish or meat. And that is not God's fault. We have to make a decision. Antes se ainda falta Deus, tá nós temos que tomar nossa decisão. I cannot love the world with everything I have and then also try to love God with everything I have. Those two things Bem, don't mix postima together. mundo com tudo que me tem, anda já estima Deus também com tudo que me tem. Passo God bom says, por. I don't like you when you are lukewarm. Deus está bisabo, me no querbo, ora que bota low. What does lukewarm means? Kiko que men low. You are a mixed solution. Low que men mitad. Yes, you are a little bit of this and you are a little bit of that. Un tiki frio, un tiki cayendo da bira low. God says, I want you hot or I want you cold. Dios But I don't te want avisa- you to be a mix of hot and cold. Deus está bisa, me quebo caliente para mim, ó frio e vai de mundo, pero me no quebo low. Amen. God needs you to take Him seriously. Deus vai ser para botar mena sério. Otherwise, you will never reach your spiritual destination. Passo se não, jamás bota vai chegar ao destino espiritual com etimpabo. Bo madurez. And I understand that sometimes it comes in us to give up. E me tá compreender que o timbia bota cansa, então bo que give up. An abrupt situation like a typhoon hurricane is not easy at times. Ora bota aí uma situação de repente de babosa aqui, mas é huracão, e não tá fácil timbia. But besides all of that, Pero banda de tures aqui. if you love God, Se then bota love God. estima Deus, Show Him that you love Him by your obedience. Então mostrei que bota estime, dor de obedecer. If He says to you, I'm going to do this for you, Se é bisabo, me também hace aqui pabo, it will happen. e lo sosode. Even if your circumstance turns around. Aunque por circunstância viraram e mostra maneco se fini. He says, listen, I'm going to take you there. Eta bisabo wak. I will do this for Mi you. tabay babo inang, mi tabay hace Or He aqui says, you pabo. are this and you are that. Ofeta bisabo bolote saki bolote saya. And so at times He says to you, you can. Timbia eta bisabo bobor. Because you are my son. Paso bota You miyu. are my daughter. Bota miyu mo miyu He amber. speaks identity and purpose. Eta At papi the same time, identidade these two things e are twins. propósito. E dos coisas que I também é am who I morocho. am because I need to do what I need to do. Mita, quem mita, paso mitin quase lo que mitin A quase. computer cannot function if it does not understand what it is.
computer não pode funcionar se não está compreendendo aqui que está. Before the computer starts doing something, it makes a count of who he is. Promete que computer Or she hace is, I algo, está quem está. It is, correct. Está aqui que está. Are you Quem here? está. Botei? ¿Se anda comprender a cosa aquí? You understand this? But if I don't know who I am, Pero se me não sabe quem me está, how am I going to walk in my purpose? como me está vai de meu propósito, I cannot, me não por. because I don't know what I can do. Passou me não sabe aqui como me porrasse. I don't know who I am. Me não sabe quem me está. But if I know that I can do all things in Christ who gives me strength, Pero se me sabe como me porrasse, tu But I'm coisa a em new Cristo que está creature. fortalecendo-me, e me dá criatura and nova, I'm a born again e Christian, como estou nascido de I am novo, no longer my mistakes. me não está mais erro My de meu past is passado. under the blood. Mi passado está bom de sangue de My past Cristo. is behind Mi me passado está atrás de and mim. no longer in front of me. Ante não está me dilante Amen. mais. I Amém. may have consequences of the past, but the past is behind me. Me porta em consequência de passado, pero mi passado está me trás. I'm moving forward Me está move vai dilante. in His strength, Den sua força. and I'm going by His word. E me está vai para meio de sua palavra. His word fills my heart. Sua palavra está llena mi coração. My heart is overwhelmed by Mi Him, coração está llenado de je. and my heart is filled with E Him. mi coração está llenado com And ele. what my heart is filled with, my mouth speaks. E lo que mi coração está llenado de mi boca está papia. And that is what the Apostle Paul said. Esse é o apóstolo Pablo bisa. I'm going to tell you what my heart is full of. Me está vai bisa o que está llenado de mi coração. From now on, nobody will die. Já aqui para dilante eu não está muri. It may take longer. Ele toma mais largo. Yes, the winds are hard. Sim, para ser viento não está It's duro. supposed to be day, but it's still dark. E a mesa está de dia, pero ainda está escuro. Yes, the marriage is washy-washy, I know. Sim, o matrimônio está como se como sa. My finances are like, whoo, they're not even there. Mi finanças está I don't see a way não me out. tem. Mi não estou a salida. But I have something bigger than those things. Amém. Pero me tem algo I mais grande have que God's sei. promise that Me I tem will promessa get de to the Deus. other side. Culo me llega na outra banda. He promised me, Ela prima em and I'm gonna believe Him. E me vai querer I'm not gonna be moved by my Mi circumstances. nota vai guardo movido de mi The circunstância. situations around me are not controlling me. A situação ante mim não está controlando. I'm gonna show Him Me vai mostrar that His word com sua palavra is my direction. está mi His direção. word is my Sua compass in palavra está life. mi compás de His vida. word is the wind in my Sua sail. palavra está viento And de I'm mi being bela. driven by His word. E me está guardo, e me está drive vai de sua I will palavra. have to die in the action, Me lo tengo morrer de ação. but I'm not giving up. Pero mi nota give up. I Mi am nota not rinde. letting the circumstance control Mi me. nota laga mi circunstância On controlando. the inside, I have the Lion of Judah. Pa dentro de mi está leão de Judá tá On the viva. inside, Christ lives. E dentro mi Cristo tá viva. Hallelujah. Come on, give God praise this Aleluya, morning. dona Dios alabanza o emeinta. Dona Dios alabanza o emeinta. Aleluya, Dios está bom, mi hermana, Dios está bom. É um Deus que está fácil lo que está bisa. Bom, não tem nenhuma outra maneira assim. No storm can come and disrupt my life. Nenhum tormenta, um bobinho estroba minha vida. My God is bigger than any Passou, meu storm. Deus está mais grande que qualquer tormenta. Yes. Amém? Amém? Aleluia. Amém, que men assim está. Okay, let's end this thing piece by piece now. Read 39 down to 44. Baleza 39 para 44. Acts cabe coisa. 27. Hechos estão 37. 39 down to 27. 44. 39 para 44. When morning down, they didn't recognize the coastline, but they saw a bay with a beach and wondered if they could get to shore by running the ship aground. E ora dia a abre na não para reconhecer a terra, mas se não a reparar biaco tabatating playa. E não a decidir de se tornar possível para pôr o barco pegar riba de Verse 40. 40. Let's go quickly through this. So they cut off the anchors and left them in the sea. Then they lowered the rudders, raised the foresail, and headed towards the shore.
E nang acorta kabuya di anchor nang, ialaga nang din lamang mientras ku na e mesmo tempo nang tabata los e kabuya nang di timón, e hissando e bela di proa, den dirección di viento nang tabata bay rumbo pa e playa. 41. But they hit a shoal and ran the ship aground too soon. The bow of the ship stuck fast, while the stern was repeatedly smashed by the force of the waves and began to break apart. Ma nang adal riba un reef caminda dos lamang tabata topa otro. E nang apega e barco e riba. E e proa apega duro sin pora move. Ma e popa a comienza a abrir for di otro door di e forza di e olanang. Yes. 40, yeah. The soldiers wanted to kill the prisoners to make sure they didn't swim ashore and escape. E plan di soldado ang tabata pamata e prisionero nang paningung dinang no landa by escapa. 43. Look at this thing. But the commanding officer wanted to spare Paul. And because of Paul, he didn't let them carry out their plan. Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for land. E centurión que era salva Pablo. Astroba nang den nang intensyon e aduna ordo pa estang kusalanda bulanawa prome e baitera. Verse 44. 44. But others held onto planks, debris from the broken ship, so everyone escaped safely to shore. E pa otro nang sigi algún ribatabla e pe otro nang sigi algún ribatabla, otro nang riba diferente costan for di e barco e asina asosode con antur a llegatera sano e salvo. So the ship was shipwrecked. Dus e barco a quibra. Yes, but all of them made La it naufraga. safe to land. Pero tur a llega safe tera. They had a word, and God said, I'm going to save your lives. He didn't say, I'm Antate going un to palabra e save the Dios ship. avisa, mita vai salva vida e non avisa mita salve boto e barco. So, not all the time does he save that which we hold on to so hard. Dus nota tur ora eta salva e costan con nosta garatene duro The ne. things that we depend on so much. E costan con nosta dependeri ba di assina As a tanto. matter of fact, Eigenlijk, he will do exactly that. eta hace exactamente Sometimes ese. we hold on to a person. Timbiano sta garatene non persona. Sometimes we hold on to money. Timbiano sta garatene na placa. Sometimes we hold on to resources. Timbiano sta garatene na recurso nan. God says, I need to teach you that you need to depend on me Dios ta bisabo, alone. mi tingu sinhabo, como tingu dependeri ba mi so. So he's going to take away certain things from you. Dus eta kita cierto costan dibo. In this case, they were totally dependent on the ship, so he took away the ship from them. De caso que nata depende totalmente de barco, dus ela quite barco para não wak su gloria. But he saved their lives, Pero ela salva na vida. just like he said he would do. Manela bisa que te hace. So in situations like this, Dus de situação assim aqui, all that was left was broken pieces of that thing we used to hold on to. turco tau ta tinta o ta pida di konan ki braco no sta gara tenene. And the Bible says that they held on to planks, debris, whatever they could hold on to. Anto palavra ta bisa ko na gara tene na palo na kiko ko na pora gara tene para pora But there is a drift. difference. Now they had to trust God to reach the Pero tem shore. diferença, a ona mestra confia Dios pa Being llegar in the terra. ship and being on a plank trying to survive to shore is two different things. Ora bota de um barco, ora bota de um pida palo ta pur ba llegar terra, ta dos coisas diferentes. So this broken ship, Dus barco quebrar aqui nang the naufragar. pieces, Pida nang now they started to use those pieces to agora save their na lives. começa usa pida nem para salvar na vida. Broken ship. Barco quebrar naufragar. I can use worship, Dus me por usa adoração. fellowship, Dus me por usa comunhão. discipleship, Me por usa discipulado. pieces and parts of my spiritual discipline Pida nang e parte de mi disciplina to espiritual. get to my destination. Para llegar na mi destino. You can only worship Vou por when God is adorar involved. solamente ora Dios está dentro. We can only
they talk about discipleship when Jesus is your discipler. Bobor papel di discipulado solamente ora Cristo te sungo de discipulado. We can only talk about fellowship Nos bo papel di comunhão and the anointing that is within the fellowship e unção que tem den e comunhão that breaks the yokes. que ta quebra jugo, Even though my sister and my brother are not perfect, aunque como mi irmão homem como irmão não está perfeito, but there is an anointing amongst us. pero tem unção me meio de nós. Worship, Adoração, discipleship, discipulado, fellowship. comunhão. Yeah, when everything has been shaken, Ora turco está sacudi, all we have are these small pieces of daily disciplines. tur conosting pida chiquito ng aqui de disciplina de vida. Use them to still get there. Husa nang payega. When all your money is gone, Ora turbo placa bay. when all your resources are gone, Ora turbo recurso na bay. look around Wak rondibo. and start to worship. Anto kumisa adorar. Go back to discipleship. Vai back na discipulado. Look for a brother or a sister. Busco rumang ombra rumang Brother, moe. sister, pray for me. Rumang ombra I'm in rumang moe. trouble. Ora pa mi mita tem problema. Never lose hope. Nunca perda esperança. Entende que tem? Hour of power. Bem é hora de poder fazer oração. Oração na madrugada, 4:30. Hey, what's happening every day? O que está passando We todo have dia? daily prayers in church. Where Nós are you? tem oração turma madrugada 4:30. Onda botar. We have hour of power in the nights Nós on tem Wednesdays. One day Tur in de the week. oração à noite. Where are Dia you? de semana. Shetor. Hora de poder fazer oração. Onda botar. Bible study. Bible study. All those pieces of ships. Tur é pida tabla né que vou bogar até We na have je. a bunch of those here in church. Nós tem quantidade com ele bogar até na je da What we need are igreja. people to come and receive them Lo que nos vai ter And tá use para bobin receber. and make it to the other side. Amen. Drifri ba je llega outro Glory to banda. God. Come on. Glória a Deus. Yes, be faithful in your services. Seja fiel na vossa serviço. Come to your Sunday services. Bing na vossa serviço na dia Read your domingo. Bible. Are you reading your Lesa bo Bible? Bible. Bota lesa bo Bible. What did I do this morning? A Bible reading thing. I just read the Bible to you. Que mais eu menta nossa lesa Bible junto. Are you there? Botei? Yes. Do that. Assim sei. So let's end this thing now. Das bancas becou aqui. There is a prophetic encouragement that I want to release to you. Tem encorajamento profético como que los pabo. And I believe this is very, very timely for the situations that we are in right now. E me te quero que essa aqui tá de bom tempo de situação que nós está agora aqui. And I always say, whatever I am going through, it is a little impression of what the people that we pastor are going through as well. A mim bisa lo que me tá passa den tá tique de impressão de costan que e gente não que nós está sirvi tá passa den também. So the Lord said to me, be careful. Do Senhor tá bisa me tem que dar. Be careful with those around you. Tem que dar que está rondibo. The enemy has set tripwires. Inimigo apone guaianan de trampa. Yes, you know what a tripwire is? Você aqui que You men don't guaia see de it. trampa, esse que men It's like a bonda nylon wake. crossed over on your path. Eta manen guaia de nylon que bonota mira. You're walking at the speed to reach your destination, Bota but because cana you ali don't see the tripwire, Pa you llega trip. bo destinação, pero bonota wake guaia dos bota trompe cá. It looks harmless. Eta parece que é nota peligroso, Yeah, you don't even see it. bonota wake, But if you're not careful, you can trip over it. pero se bonotin cuidado bo por trompe cá ribaje, And the damage and the stress that it brings about can be irreparable. e daño e estresse que tá trece porta Angustia que irreparável. it brings. Yes. So the Lord says, be careful. Do Senhor Can we all tá stand this morning? Please don't Tene- walk around. This is a word for you. Senhor tá obviamente tem cuidado. We are in a season. Me tá pedindo não por favor that no if you're not canarão de careful, palavra you tá will lose pabo. everything or you can get everything. Dosta de temporada que se Both não sides. tem cuidado bo perda tu coisa afgana tu coisa. Spiritual tripwires by the enemy.
ting waya nang paponebo trompeka ko enemigo tabuta. And God says, don't fall for it. E Deus tabisabo no cai pa nang. He says to you, this is an important season. E tabisabo sa kitong temporada importante. Choose your steps carefully. Escogebo paso nang Choose cuidadosamente. your words wisely, especially that. Escogebo palavra nang cuidadosamente com sabedoria. Some people are automatic, huh? Tiende nanta automático. They reciproc. Let me say that, I think, in Dutch a little bit. Yes, they reply in kind. Nanta contestar. Sì, na papi De reciproca. momento. Reciproca me, mi manda, bota manda back. Bota haya, mi manda back. Boomerang. Axi reaxi. Boomerang. Axi reaxi. So I will take an eye for an eye and a tooth for a tooth. That's what I'm saying. Dos lo que me tabisa ta ambita pa ito ma. Wowo pa wowo, gente pa gente. If you insult me, I'm going to insult you Si harder. bo insultami, bolo tendemi maduro. Some people are like that. Tiende sina. They trigger fast. Nanta dibiana nanta This is not tende. a season to open your mouth just like that. Esa que no ton temporada para abrir boca assim nomás. Now I'm saying mouth, but your mouth can go through your keyboard and on your Facebook. Me tabisa boca, pero bo boca porta tambe bo dedo na arriba tecla nandi Facebook of whatever. Yes. Be careful who you are listening to. Tene cuidado Kiko bota escucha of whack. You cannot be in this church and then a pastor from a different church is speaking to you. Bono porta What de is that? iglesia aqui, anto bo consejero to pastor de outra iglesia. What are you doing? Que bota haciendo? You're hurting yourself. Bota haciendo bo mes daño. God cannot be responsible for the word you received over there Pastor while you Dios are here. no porta responsável pabo se bota vai comer pa foi cas caminho de saque da bocas. Even if a pastor comes to you and he knows you are here and he tells you, I have a word for you, says, Pastor, I don't belong to your congregation. That word, you call my pastor. Hasta se pastor bin se acabou bisabo, ei bimi, tinha palavra pabo, bota bise, pastor, com tu respeito, llama-me pastor, pastor, mi nota de boa congregação. All the ethics of authority are written here. Tur ética de autoridades que bicla e raspada a palavra de Deus. Don't be afraid. Não tenha medo. How can you give me a word and you know that I belong to a different church? Can Com you do that, podunamos pastor? palavra se você Call my pastor. comita de outra igreja, Tell llama-me him pastor. about the word that you have for me. Bisa I will only é palavra que vai a para receive mim. it through my pastor. Pastor, me está recebendo de mi pastor. Do you think my wife and I are here where we are because we went to all and every church that we found? Never. Você quer que We are ame not like comigo that at all. casada aqui não, pastor, nossa baina As a matter of diferente fact, we are igreja e tu calque careful. palavra? Nunca. We are very Nós está careful. roupa cuidadoso de quem nos está a palavra. I have taken hands off of my shoulder and even hat at times when I felt that, no, this is not of God. Mas I ele did that. quitamang de pastor não ofende não de Deus, de mi lomba a mi cabeça ora ma saco, essa aqui nota de Deus. I am very strict with those things. That's Pastor, why I mitão, am roupa where I sério am. que cone, pensei mitão na mitad. That's why I'm seeing what I'm seeing, Pensei mitawak aqui com mitawak. irregardless of the trials. No obstante é prueba não. Uh-huh. That's why some of you are not advancing. Tá pensei algum de vocês não You tá have too many avançar. things happening in your life. Bote Too many people muito speaking cos to e you. muito gente tá papia de movida. God is not crazy. Deus não tá louco. Are you here? Botei A supplement word is fine. palavra para suplementar, tá bom. That's different. Isso aí é outra coisa. And when you take a word as your authority, E ora vou tomar palavra como boa autoridade. two different things. Tá duas coisas diferentes. Be careful who speaks to Tem your que life. dar quem bota permitir para papia de movida. Don't let the enemy take you off course. Não larga inimigo ribabo fede caminda desviado. Yes. Be careful not to overreact to situations. Tem que dar para não reaccionar demasiado riba certa situação. Não. And maybe you are going through that right now. E por tá bota passando dor de ser o que mês. The most quiet people are now the most loud people. Be careful. Mais quieto That's a agora que sign. tem com boca mais grande. Tem que It's a dar test.
Esta é Prueba. señal de prueba. God is testing you. Deus está He provando. wants to see if you have self-control or not. É que o se botar em domínio próprio ou não. He wants to teach you something. É que ensinava He wants us to algo. mature. É que é para nos He madurar. wants to always check with Him. É que sempre para nos checar Sometimes com we ele. run, then we come and check. It's too Enviar late. nós corre, vai fazer algo, então depois nós que vim check. Ou nós que vim lagaçar. Ora bacaoga. Walk by conviction and not by emotion. Cana dor de convicção e não dor de emoção. Don't be distracted by minor issues. Não seja distraído de coisas chiquito que te estrobava. And don't run behind minor problems. E não corre atrás de problema não chiquito. Petty problems. Problema não de I had to learn that in this last year and a half. problema não de ai te duele de momento of course não assim. The problema não chiquito, petty, like petty cash. Okay. Okay. Yeah. Problema não chiquito. Maybe 50,000 people, they think you're doing a good work, and then one in the 50,000 says about you. Porta 50 mil ende tabi sabo botar si bom trabalho, anto ende tabi sabo ai be coco base na direita. So you leave all the 49,999 and you run behind that one that Bota says laga something torre out of 49 place. mil e pico para botar atrás de e nang kabi sabong ko. Cansa mo cabeça que kone. Do not get yourself tired with those Choose your things. battles wisely even. Hasta Quis quis batalha. batalha ng bong. All right? Are we there? Do I need to say more? Me tengo bisa más, você a compreender? Be very Vai, Raspa. intentional. Let me end Sea this. intencional. Yeah, be intentional with the Sea word of God. intencional com a palavra de Guard your Deus. eyes. Guarda Guard bo your unan, mind. guarda bo Guard mente, your heart above all else. guarda bo coração riba tur outro Speak the coisa. truth in love. Papi é verdade e amor. Now you know it's not just words. A você não tá diz palavra, It is living in love. é tá biba de amor. I can put somebody in their place with love. Me propõe ende em seu lugar com amor. This is beyond words. Essa aqui tá mais allá de palavra. Amen? Amém? Etc. and etc. Etc, etc. Glory to God. Glória a Deus. Father God, we thank you this morning. Tata Deus se chamava tanque ao emenda. Everything we received. Turcos nós recebi. Holy Spirit, Espírito Santo de we Deus, acknowledge you nós as reconhecemos Lord in our lives. como Senhor de nos vida. You are the Spirit of Christ. Bote Espírito de Cristo. You are our Lord. Botanos, Senhor. Speak to us. Papia conosco. We move aside Nós estamos movendo banda. and we enthrone you E nós estamos entrando on the throne of our a lives. boribe trono de nos And we vida. ask you to lead E nós us. estamos pedindo guia We nos. ask you to guide Nós us. estamos pedindo We guia nos. ask you to show us the way. Liderar-nos, mostrar-nos o caminho. Before making mistakes. Before making mistakes. Prometo nos cometer erro. Before going over emotionally. Prometo nos passa vai para emoção. Help us to watch our steps. Ajuda-nos para nos walk nos passos não bom. Help us, Lord, in Jesus' name. Ajuda-nos em nome de Jesus. And Lord, help us in our spiritual discipline. E Senhor, ajuda-nos de nos disciplina Help us in our espiritual. worship. Ajuda-nos de nos adoração. In building ourselves up in Christ. De construir e lança-nos mes de Cristo Let us be Jesus. intentional in growing in faith. Laga-nos está intencional Growing em by crescer em grace. fé e para meio de In graça. Jesus' name. Em nome de And let Jesus. us not underestimate our fellowship E não laga-nos with our subestimar brothers and our sisters. nos comunhão com nos rumanos. In Jesus' name, Em Lord. nome de Jesus, Senhor. Father, I speak over your people Tata nos that está they are the head and not the tail. papia de bo That pueblo. they are in front and not Com behind. nanta cabeça e não é rabo, nanta dilante e não nota para trás. I speak that they are extraordinary. Me está declarar com nanta That extraordinário. everything they touch will prosper. Turcos com nanta toca lo In the prosperar. name of Em Jesus. nome de Jesus. Let them neutralize Laga neutralizar. by their obedience to your word Dor de não obediência na every palavra. form of curse. Tur forma de maldição. In Jesus' mighty Em nome name. poderoso de And Jesus. multiply them, Lord. E multiplicar, With Senhor. blessings upon Com blessings, Lord. bendição e riba bendição. Expand them, Lord, in Jesus' name. Expandenam em nome de Cover them under Jesus. your blood. Cobrirão boi vos In sangue. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Thank you, Jesus. Father. Thank you, Tata. Amen and amen. Amém e Hallelujah. amém. God bless Aleluia. you. Deus We'll bendicionado. see you tonight. Nós estamos água de noite. We'll see you tonight. Nós lo água de noite. Malaquias Belen, Pastor Malaquias Belen will be with us. Nós temos pastor Malaquias Belen conosco de noite. Amen. Don't miss it. Glory to God. Não perder. Glória a Aleluia. Deus.